zgrabam mikrofon, fante ne ga srd. Da bi se hvalil, koliko dobro Stanko majster. Ko zgrabam mikrofon, fante ne ga srd. Da bi se hvalil, koliko dobro Stanko majster. Ko zgrabam mikrofon, fante ne ga srd. Da bi se hvalil, koliko dobro Stanko majster. Ko zgrabam mikrofon, fante ne ga srd. Da bi se hvalil, koliko dobro Stanko majster. Ko zgrabam mikrofon, fante ne ga srd. Fante ne ga srd, fante ne ga srd. Ko zgrabam mikrofon, fante ne ga srd. Fante ne ga srd, fante ne ga srd. Ko zgrabam mikrofon, fante ne ga srd. Fante ne ga srd, fante ne ga srd. Ko zgrabam mikrofon, fante ne ga srd. Fante ne ga srd, fante ne ga srd. V tem trenutku mi je eden ljubših komadov kar šmoren, verjetno zato, ker je svež in se še nisem prav toliko poslušal od MK-ja, ja. In tudi Bitič mi je zakon, mi je tak underground, ima še zmeri lepo poslušil za ljudi in tudi te metaforške noter so mi kar všeč. Tako da moram reči, da po mojem si največkrat prav v zadnjem času sem si šmoren največkrat od naših izpustov. Zdaj, meni zadnji sajt, res da ga ful velikrat nisem slišal, ampak drugače ne znam od Doše, recimo. To bi bil Scarface, Never. Svoji sanji so. Škaj velikih je, ampak vem, lahti čisto hoče valenska scena, tako zdi, da so res poslušljivi. Tudi v Blani se jih najde neki. Tudi drugi, ampak ne vem, ne morate povedati zdaj čisto enega tako, zato ker ne poslušam enega nevidnih, recimo. Jih pa spremljam in jih poslušam, da se mi gre. Ja ne vem, po mojem, jaz bi izbral od petega elementa to, kar živimo. Jaz pa sam si moje oči, peti element, ker to morajo podpirati lastno sceno. Nekako največji vtis dali oni na nas, pa ne vem, leto 0-0, tu pri nas od tekoče kru. Tako, dosti Klemen pa Alien nas. Slovenskih? Ne. Vseeno? Kanjija, Batman ste. Trenutno. Mene vdošite na Space Auto. Kaj že naslov? Ne na Dlebote, ne drug. Na Dlebote, Space Auto, ja. Prilika v izgubljenem MCU, Dantoka, kratek stik v Dantoka, bolj zavračam samo Boris, pa oni proti namo damo tam. Šker je enke, res star. Že prvič, ko sem ga slišal, je top star. Ego Trip od Easy G-ja, 5 Minutes of Fame. Alien pa Klemen v mislu nekaj dogaja. Mojem zbiram med, zdaj trenutno sem malo na MK-vi plati, tako da recimo, a veš, da ne vem, ko je naslov, vem pa približno ref, ne? Dej. Marko, sunce nije više žarko, mito, kaj te gremo mito, overdoza alkohola, ne, overdoza alkohola, ugrabitev, bilo kak povedala ste, to ti Mark in mito. Ja, mislim, fulih je, baj, hud dan, cesta, bolj ne vem, Dantes, recimo rezultat moderne dobe, pati pa vodale, dolge kolone, to recimo je zdaj kul. Ne vem, ful je tega, da od Kosta sreča pride, mi je dosti hud, evo. Že bit je hud, evo, pač mislim, melodija bo to, ampak tako, pač, zanimivo. Sploh? Pa trenutno, pa sem moj en izmed redkih, ko ne kadi trave, ne, reperov, pa mi je neoški sam celega defno, taki štikli, da popizdiš res, zakon. Mene je cool Just Like Music, recimo, ne, Eric Serban, tako. A ti skaš so Američane, ja? Ja, sej valjda, nisem. Moj. Ti si Slovenci, jaz sem enega Američanca. Vse ljubiš, kaj naj rečem? Overdoza, naslov, evo, Overdoza mi je zdaj trenutno najbolj poslušan komad, 100%. In še vsi mi je dolar ti set, ma moram reči, da tle mi je Klemen prav hard. V bistvu vse kitice sodelovanja od Klemna so moji najljubši komadi, zdaj to je v zadnjem času. Poleg Šmorna so še vse kitice od Klemna. Recimo na ti set, na remixu od Fukam ti sredince v zrak, na Pat, Doktor, to mi je tudi dobro.
Hvala.